SBI Mobile Banking Inter High School Quiz Competition sani som pathum thir tu te zong amasa in chibai kabuk chewa ke hi lelchan sanga chinja MSU Thingsai Sub Headquarters President kani a chuan engwa voina hian SBI Mobile Banking Inter High School Quiz Competition hi engwangin nge General Headquarters in bot seilova Sub Headquarters Thingsai in abot sei ti kha mi puin kain zona ni mai theya kha kan soi masal lokanga hemi quiz competition hi General Headquarters ten kum masalam panga anloti to thina amero chu min khongai ulatun kum chu min ti tirmer u kan ti anni in kan naute in ni boka in ti ang chu kan ti ani mai lom ti in phal takin min kiana kan lom hle ani anchung alom thu kan soi masadu chu ba ka SBI Mobile Banking hemi Inter High School Quiz Competition minron sponsor tu te chunga hian lom thu kan soi du boka bel tur le pantur po kan riat lo line anin in phal takin zirlai pol tan chon kan ti the tok ani tin phal takin minron sponsor an chunga kan lom em boka tin heti la hian Thingsai tlangwal pani chu triawa an damlo zone an tla voina hian arwang anu nong jok po an muto kong le lama chuan ain thlahun om hle amiro chu lal nei kima le enok remsang zo le hi MSU roi tu te le member te chuan thinlung le ti tak setin kan ui em chuan he so hi mi puiten min lut chaka mino thlir sak thin lo chuan engma ani don lo ti kan ria chuwang chuan mi puiten he so hi kan ti hun apianga mino thlir sak thin turin kan han ngen chewa chuan chu mai ba ka school ron tel zong te he kan so hi intel lo chu engma ani don lova inron participate awangin chunga lom thu kan choi du boka tin he kan Inter High School Quiz Competition kan bot sei tur hi pu emlal man zola zia ngeta ka ding zelin ti le total prohibition ti bu tangin question hi setani chu mai ba ka current affairs le GK general knowledge atanga setani boka tin he le khabu kan rin ngeta ka ding zelin ti le total prohibition ti hi a question hi pulal man zola zi ani engwainge thil tam tak man tur omla ya puman zola le khabu hi man ti zona om theya chumi chuan kan school kan sarkar kal to zong te an kal phung dik lo le thalo lai te hemia hian ron soi sel na te fak sel na te ba ka kalphung tha kal dan tur in ko muna ani awangin mi puite kong tha kan in ko mu thei takin tin he le khabui thlang kan ni chuan zan ina hian General Headquarters atangin he kan hun miron man pui tur hian lal PC lalin hluwa aron kala ani hi kan General Headquarters kan Vice President ani kan lom hle chun chuba ka napang ron kal pui tu an injir tu tele an chung te an u le naw te an nu le pa te ron toi om tu te zong chunga lom thu kan soi boka zan ina hian amasa in hetilaya kan so te kan tan ma in pathian he na in hlanna neila ti in roman ne kan han siama amasa in Bible chang lo ngai thlang Joshua bungkhat chang kwa thu ka pe che ani lom ni chak tak le huai takin omro lau su la zam hek su lalpa I pathian chu ikalna apianga inena omzel don lom kan Bible chang siarte kan za tan lat pan mal min som sak ro se zan ina hian he kan so min hon sak tur hian PC lalrin hlu Vice President Mizo Student Union General Headquarters ilo somang SBI Mobile Banking Inter High School Quiz Competition 2013 organized to Thingsai MSU Sub Headquarters te mi pui min lo thlir tu te zong le helai studio local te MSU General Headquarters mingin chimei kan buk du chewa ka hon main thukam ni khatlek kan nenga MSU te hian mizo zirlai te mason theine turin thei top kan suwa thina chu kan din chan le bol bultan na ni
zirlai te na ma an son theina turin kong sang sangin na kan lo thok to thina chung te po chuan zirlai te ra tha tam taka chu training kan ria post graduate to par choi moi ti te le pol som panni zirlai ti tha choi moi na hunte kan mang thina chung chuan zirlai te chona in elna thiang hlim asiam thinin kan ria su tiang atana ni elna thiang hlim zirlai te man ruwa atana manani theina tura helaya kan saphe quarter thingsai ten quiz competition rem chang tak men buat sei hi alomom khopin ka ria abuat sei tu te sueng po ni sela abuat sei tu te lama kha chuan MSU kan buai lova zirlai te na changkai taka he hun hi an man kan du mai ni ke ni jang headquarter lam chuan zanina min thlir tu te le helai huna local zong zirlai ten he competition buat sai na thin lung hi in riat ka du khop maya kan riat thewangin central service tranga mizo thalai kan lut tlem ta hle maya chu kan vei thina thalai te tamzo kan lu theina tura rem chang buat sai hi MSU tumberania chuwang chuan he competition hi tangkai taka zirlai te nin man ka du a lo thlir tu te zong in elna thiang hlim le zirna kong sanga tangkai taka in man lo chuan he competition hi a lo ting don lo tina ni a chuwang chuan tangkai taka mason tur zong aril ru in pek na lo ni se kan du tak zeta chumi tu chuan kan cha du chewa kan thingsai sapher ko roi tu ten hetiang hun rem chang anon nei hi alomom te lul nen sikul tel thei kan tlem lu tu ka roi chu poi khopin ka ria hei hi achan po MSU chuan ria in kan in ria poi kan ti khom mai chu ta toy te kan tar lan du chu kumin July thla khan private school tam tak hi sarkarina ding tur atile ruam manna siam na ang phalo tam tak anom ti kan ria chung chu zirlai tam takin an tuara zirlai nu le pa tam tak pon an tuar ni in kan ria zirna tha om theina turin private school te mu malzo kan kal theina turin ti in sarkarina dana nei lai te ken kot ani theina turin school education ruai tu te kan nge na chu da chuan in rem na kan siama dana nga kalani theina turin ti in rem na kan siama chu du lovin private school tam tak ten MSU thil ti hrim an boy kot kan thil ti an don lang du ngai lo hi poi khopin ka ria chu he inter high school quiz competition thing sai saphe ko ter ten an buat sai point tel tlem chan ni in ka ria poi khop me chu kan tar lang du MSU te hian private school te le school dang sarkar school te po a tha thayang bera no pangina enkol nan don theina turata na malakhi kan din chan ani ang chu kan ti zel do na he top chu in sarkar hi kan troyom zel do ni ti te kan tar lang du zanin hiang toy te in chu kan thukam ni khat kan nei masadu lo kan ni SBI mobile banking inter high school quiz competition 2013 buat sai thingsai saphego terena buat sai hi zirlai lo thlir tu te le tel zong ten tangkai ta kan man theina turin lom takin ka honge he mate ni ring mai nu sangkha zanga man lekha bu voina han lenge nge ka ngai nia pasa ka ne box si dawa ATM ko ta ka lo hak cheu nia om no thon nga ro bai mate pa matin tu na puisa ka momoti ATM ma min hak renga ti nia engtin nge kan ti ang SBI mobile banking kan nei kha kan thon nga lang em nang ni nu pa chu ngen ti mol mola hey kan fanuin silong atangin poisa mi ron cha thuta mobile banking in kan thon nga la lomole SBI hovin mobile banking ti theina min da saka chu kamang tangkai ni ber mai eng huna po khoi huna po ati the an direngot mai avan thave o hun le hunin har san min siam to lo SBI nge bel manan ome yes kini chung ka tan chuan mobile banking hi kan lunglom na perani State Bank mobile banking service in bang cement plaster ki awangin pon lama tongin chung lama tui alo lut lang threinem lungai su Dr. Fixik Crack X mang hian I boina chu kan lo chin fel sakang che hetiangin ama saperin cement plaster khila chu uluk takin ti faila chuan tui le nowang che ti
chuan crack x chu akhilaya chuan ibel to mai do ni darka somni palit nuat noi non le hi a that le zol na ni crack x man mei theya siamania in chung le pon lama po man the ni bok tin in rong noi do na noi masak hian atilang na le zol bok ani sharengang che in cement ki to plaster that le nan chuan Dr. Fixie crack x hi a thaberani Cô ngã bật lộ bể sụp. Clear to te chibai ve kule SBI mobile banking inter high school quiz competition sang ni som pathum achan zan kan lo thlang dereng maya SBI mobile banking inter high school quiz competition buat sai tu te hi MSU sub headquarters thing sai te anni a tingke hi Emily Vanal Tluangi quiz master kani a zan ina hian achan zana hian Chaltlang High School le Kelvin Higher Secondary School te anin ti siak don ani ama sa in introduction nei se Chaltlang High School te hian hande masa se an ming le classing zat ni an ni te soi se. My name is Silaram Disanga, class 10 section C. My name is Leram Sangi, class 10 section A. My name is Langum Sanga, class 10. My name is Shirian Larinkibi, class 10. Ale class 10 an nitlang puya maro chu an zirlai bu amin ti siak don lowa tun tuma hianin pu emlal man zwala le khabuziak nget takading zelin ti tele current affairs stage ke le thilchan chanten ti siak don ani a an thiam nge thiam lo za ina hian kan chedon ani in ti siak na kan lu ma in sponsor tu te han ngai thla ila an tel lo kan ti theilo he show hlotling tu te Puangila main sponsor tu te hi State Bank of India mobile banking and ni a co-sponsor tu te hi AMC Information Commission NRHM DRDL MNJ Enterprise ten ni a MNJ Enterprise yan andor bungra Dr. Fixit hi 5% discount and nei meka ani hi chan mari ram hun ro ta omman ni kinzan ina mail nal tak le sam nal takakalolan theina te hi Aroma Beauty Parlor ani hi Millennium Center D5 third floor naman an oma adu chuan in panve chur doni mi patan pon pan theya mi palume te engkiman ti theve ve kani tin ka kormoi tak mai min sponsor saktu te hi Vakiria ania anni po hi Millennium Center second floor an omani ala inti sak na lama kan lu do na nga o chumi ma in kan thengil theilo tur refreshments an ina min tum saktu te hi zote bakery an nian chunga kan lom tak zet bokani inti sak na lama kan lu tanga zanina hian roundly an khel do na round khat na round ni na round thum na round li an nei zo hian round ni na zo tangin point kan ngai thazelanga tin Chaltlang High School te hian an tran masa zok zel do na chu an pot ani zo na kanin zo chongal molanga Chaltlang High School te ning ringem Yes. Zam em. Zam lo. Zam bian lo tur o. Thei to pa ngai to a chan tur. Second som ni in nei do na man mo mya lovina mai ro chu muang chan chi mya ani don lova. So muang chan in ngai to zung don ya o. In zo na chu hei hi ani. Bar ma mi zo om te din hun soi chian na na du ai sam hla phwa tu khatunge in hun a intane. Tizoram pela. Tizoram pela hantia adik nge diklo in ente ang. Mark som an huani
round khatna hian mark som zel apu dona question panga zel an chang don ani question panga ve ve an chang don ani Kelvin High School te hin ringem in zona chu hei hi ni son hi regularize mai tur ani ti tu khatunge in hun a intane ram eng mo ram eng tu moi ti kha ram eng mo ya adik nge dik lo en lok te ang dik lo tlat mai son hi regularize mai tur ani ti tu kha pu hi phe ani chin cha tur a Chaltlang High School te nzo na chu hei hi ni Chimlam District Council Sarkar Siam Thailo Thin Soina na chung unung chung buk angan ni ti tu khatunge in hun na intane huna to tlat a chan na chu pupi si boy tluanga ani le Kelvin High School te nawin ring le ula in zo na chu hei hi ni Eiffel Tower voi ni shal thei tu khatunge ni cham in hun na intane Eiffel Tower voi ni shal thei tu khatunge huna top le tlat a chan na chu count lasting ani Chaltlang High School vele thung in hun a intran do na lawin ring ro o in zo na chu hei hi ni pusi ro khu makha ama she chiang tu te neng tin nge an soi tir chin in huna intane pusi ro khu makha ama she chiang tu te neng tin ngen soi chin khum zadenga adik nge dik lawin ente ang achan na chu lo ngai tharo o chin cha ol samlu to gani pian pui scientist ente thin ani chin cha kar ro Kelvin High School te in zo na chu hei hi ni Napoleon a khan British ho kha engtin nge a soi thin in huna intane Napoleon a khan British ho kha engtin nge a soi thin top le tlat mai chat swak them chat swak tep second som dang chuni se chat swak shim ang tero le achan na chu a nation of shopkeeper ati china ni a nation of shopkeeper ati china ni Chaltlang High School te in zo na lo en ngun viau ro Chian pamuk kan rin na hi alo diklo pal hlau chuan kan cho do nom te etiro ti tu khatunge in huna intane tlat achan na chu upa chal nu na Presbyterian Kaushan ani
han chang deuh hlek deuh hanin sang mar deuh hlek ula Kelvin High School te zona pu SR wala shiat na azawa athuk em na chan enge ni in thun a in trane pu SR wala shiat na azawa athuk em na chan kha enge ni le kha sir pe wang avan khati lo deuh khan chan them khati lo deuh khan chan dan dang ila shaim atai mak wang avan poi tak em adik deuh lutuka ama ero chu adik fam kim lo wale khabu chu chiar pe te re nga ama ero chu a chana dika chuan library le khabu wa chiar zo deuh vek thin wang ani le kha chu chiar pe khop mai tro library le khabu wa chiar zo deuh vek thin wang ani round khatna in zo na to ber ve ka zot le don chewa Chaltlang High School te in zo na hung ber chu he hi ni mi pui pol thu pona khan wai me tu khat tho zat po thok ngai lo wati kha tu te nge in huna intrane mi pui pol thu pona khan wai me tu khat tho zat po thok ngai lo wati kha tu te nge Congress chang cha mo siang lo ai con phi cha lo đâu ni mo a cha na chu minister le MLA te ani a teu ther khop mai Kelvin te zoran hung ber ina horo ti bu zia ka emau dai re hla phwa tu kha tu nge ni in huna intane ina horo bu zia ka emau dai re hla phwa tu kha tu nge ni tlat mai emau dai re hla phwa tu chu Reverend Vanel Zwata ani ikhan round khatna kan zawa bedon ngal mai lo turin round thum dang kan lein khel le dona chuta po chuana chak lo zo khala om theilawa team ti hi pool a le bian thena anin tum chuak vek dona chumia ati tha sang te chau kha semi final an lut thei dona chu wang chuan in real ru kha down ngal lo tur tuna hian round ni na kan tran le dona Chaltlang High School te in zo na chu he hi ani tuna hian question pali ve zo na pali ve ka zot dona ni Lengpui Airport main entrance sa for VIP only ti intar ang khu airport danga mu tur a omlo adik nge diklo dik azona a chana kha kan adik nge diklo kan enang tuna adikani mundanga a omlo ani Kelvin te khwalam ming dik takhi thing dim la mani adik nge diklo in huna intane dik antia adik nge diklo in ente ang diklat mai adikani Chaltlang nzona tunlai mizo khotlang nuna hian no work culture kan nei adik nge diklo in huna intane diklo diklo ante adik nge diklo in en let ang adikani no work culture dikha adikani chan adiklo tlat Kelvin lampang te nzona hi ni
pathian thu hi asoi soi chi nilawin anan pui turani adik nge dik lawin huna intane dik acha nai ente ang adik tlat nai round 2 hian mark nga apua round 1 khan mark so ma po ti hakan sei non dele reng reng ange Chaltlang High School in zo na he hi ni sap howin min o be reng theina na kan thinlung ne a kan culture ti chetu te chu missionary masate an ni adik nge dik lawin huna intane Diglaw adik nge dik lawin ente ang adik ani an answer chan kha dik law tlat mai adik ani azo na kha Kelvin lampang te ngunde win lo ngai thachang ro o in monitor kha en ula khwang choi pa in a khwang choi na tel ve tura apuzon asom chu thing thia ani antia dik nge dik lawin huna intane Diklaw antia in chana kha diklaw ani a amai ro chu answer chu dikani a in zona chana kha diklaw tu na second round ni na a in zona nung ber Chaltlang High School te office duty ai mi thi voi mi thiral ngai poi mo na jok hi corruption ani adik nge diklawin huna intane dik adik nge diklawin ente ang adik ani chang dike Kelvin te in zona nung ber minister MLA te khwaliana an changjut chin hi ramle namta na tangkai nei lo le cheap popularity zon na mai ani adik nge diklaw in huna intane Diklaw chang diklaw le tlat mai minister MLA te khwaliana an changjut chin hi ramle namta na tangkai nei lo le cheap popularity zon na mai ani ti ha adikani answer chu tikhan round ni na kan zova Kelvin High School tikhan point soman mu a Chaltlang High School in point som ni an mu ani round 3 round thum na kan tran le do na nga chumi ma chuan min sponsor tu te kan soi le lokila main sponsor tu te State Bank of India mobile banking te an ni a tin co sponsor tu te hi AMC Information Commission NRHM DRDA le MNJ Enterprise te an ni ale round thum na kan tran nga high school Chaltlang High School te in zo na chu he hi ni Mizoram State Animal enge saza sazuk sathal sakhi pi saza chang dika saza ani Kelvin High School te in zo na chu he hi ni Mizoram State Tree enge ngiao herse fartik in huna intane si herse adik nge diklaw inente ang adikani herse ni Chaltlang High School te in zona chu hei hi ni Mizoram political party masaber Mizo Union kha engtik kumadin nge kumsang kha jakwa somli le paruk sangkha jakwa somli le pathum sangkha jakwa somruk pali sangkha jakwa somruk le pani in 1946 adik nge dik lawin ente ang adikani kumsang kha jakwa somli le paruk April ni somni le panga ani Kelvin High School te in ringem in zo na chu he hi ni engtik kuma nge YLA tu na YMA kan ti ta khi alo din
1953 sangkha zakwa somthum panga sangkha zakwa somni panga sangkha zakwa somthum in huna intane B 1935 B 1935 adik nge diklo inente ang adikani sangkha zakwa somthum le panga ani tikhan round thumna kan zawa round thumna hian point som apu ani round top na ber kan chandona chaltlang high school in tran le masa anga round li na a hian visual round ani dona alim aron lang dona ngun de win in do em donia chaltlang high school te inzo na hi ani Chura road lung pai khatle che han sang lon le te chuti lo Chura road Chura road lung Chura road lung adika kan pom don nge don lo o kha nikina kan soyanga chura road lung an tia answer dikha chura chi road lung ania chi lai kha poi viao don nge don lo ka thiam lowa kan judge ten tin ngen ti don ka shelowa kha nikina an lo en fail tura nga gila points en huna en don nia Kelvin High School te in zona he hi ni huna intane Lian Seri lung den tlang adik nge diklo adik nge diklo in ente ang adikani Lian Seri lung len tlang ani khan zan inatana aninti siak na chu an zowa kan points din munte kan enanga zan ina hian tu zok nge musanga tu zok nge muniam ama ero chu zan inan mu sante an mu niam te awang hian an tlang hal ti na anilawa an la in khel le zelanga point musang ber pali ten semi final an khelanga chu da tang son final kan zong don chawani a point muniam zok hian tlang hal ti na anilo ti hakan soinan le du ani kan points din mun in ente ang round 1 kan point som pu round 2 in point nga round 3 in point som pu round 4 in point nga apu a it's one and point in mun hi Kelvin High School in point somli le panga mu a Chaltlang High School in point somruk an mu ani zalina hian Chaltlang High School in point somruk mu in an mutam zok ani amai ro chu an mutam zok na in mutlem zok te hi an tla chuang lova tla an ni chuang lova nikina dangtanen anin khel le photanga chuta tanga ati sang ber pali te chan semi final an khel don chawani ale zan tan chuan kan du tok anga naktuk zana ahun nga ya daria ta zone zolbuka an show te hi ti chwale ani dona naktuk zana hianin St Paul's High School le Central High School te anin tum don ani kerto zong te hin zawain mang chave kule oh he mate ni ring mai nu sangkha zanga man lekha bu voina han lenge nge ka ngai nia pasa ka ne box si dawa ATM ko ta ka lo hak cheu nia om no thon nga ro bai mate pa matin tu na puisa ka momoti ATM ma min hak renga tinia engtin nge kan ti ang SBI mobile banking kan nei kha kan thon nga langem nangni nu pa chu ngen ti molmola hey kan fanuin shilong atangin poisa mi ron cha thuta mobile banking in kan thon nga la lomole SBI hovin mobile banking ti theina min da saka chu chu kamang tang kai ni ber mai eng huna po khoi huna po ati the an direngot mai avan thove o hun le hunin har san min siam to lo SBI nge bel manan ome yes kini chung ka tan chuan mobile banking hi kan lunglom na perani Street Bank mobile banking service in bang cement plaster ki awangin pon lama tongin chung lama tui alo lutlang threinem lungai su Dr. Figzik Crack X mang hian I boina chu kan lo chin fel sakang che hetiangin ama saperin cement plaster khila chu uluk takin ti faila
chuan tuile no ang che ti chuan Craig X chu akhilaya chuan ibel to mai do ni darkar somni palit nuat noi non le hi a that le zol na ni Craig X man mei theya siamania in chung le pon lama po man the ni bok tin in rong noi do na noi masak hian atilang na le zol bok ani sharengang che in cement ki to plaster that le nan chuan Dr. Fixie Craig X hi a thaberani Ngã bần lọ bể sụ